Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Lishquanquilal litij. Haan lish holumil qatzulbal chiruli kutanain. Nakanaw litijok li atinak tikin liqagua Dios. Ashal nim lishquanquilal. Utla apóstol Pablo natijok chirishep li rechach papanelil arin. Renaqtaats aqloq lishnawome la papanelain. Teishtauru teishnaw li rachom liqagua Dios. Nakli apóstol Pablo na atinak chirish lishnawome chirish li rachom liqagua Dios. Han shtawal tsakal linalep abanan makwa jalqa chinalebil hal shtawal pandiqanalep sa musiq ut nawbil naqlinawom chirish li rahom liqagwa Dios ha liqagwa Dios nakehok chaqre linapapangre ut linaraj quishbanunkil li rahom liqagwa Dios ut moko naqadaw talao yal sashkabata naqlao cha bilo kwan qanawom inka lihu Proverbios 3:5 nasche ut makwa rikin laga ush lana lep mare la atakwi nagatpatsok ut barbut kwan li rachom li Dios kwi kincho kana ut to atinak chirish kahib reheb lina lep li ashal nin kuchik qahultikaq li nasheqe li hu Salmo capítulo 119:105 lishtonal tsaqalchaq li nawom ha anakwili santilhu lochlo kil shamla kwatin chokwela in ha anakutano bresin krelin chanqeli versículo in abanan chishkhuni laqwi lishnawome li profet qayaqwi anaqkwan renaqtak angelaq choqe reshtaw al ruli ratin liqagwa Dios utli santilhu nakosh boqujik hunsut qoqoqe chol rikin liqagwa le Dios ut maqate kul babomaq lish profet ut ustesh elq chan segundo de Crónicas 20:20 abanan kwan hunchik la ono korush tawbal li chabil na leba in li chabil na woma in li nashchechi i qeli qagwa Dios qui la ona qateh qui li rokebal li na woma in chi ok qikin abiak karuna sheqe Colosenses 4:3 cheshtijo qaqwi chiqish la o renaqli Dios tishketa shaq rokebal li atin chiqu resh pukte sinkil resil lishmuqmukil na leb li Christ naqanaw naqsashkaba li esilain sashkaba li yalain li apóstol Pablo kwan salit salam saib chaqlikutan haan utlishkahil haan li santil musiqeh nakosh pedesi kuilao shqabi jikanan li shtiab shkush li qagwa Dios uchpanak maka naqanaw li santil musiqeh haan li taqutuq li qabe kuito shik saliqatse manaq saliqanim haan tishti kobresi ru li qabe toshten ashtawbal bartsaqalkwan reheb li beli taqataqe chan li hu Salmo utrikin leshik terabinak yok chi antinak chaqchirish ana in li be ayuqesh aran hayal masale nim malaxale tseuq chaq Isaías 30:21 Jukanat koswitz inak rikin li qaqwa Jesus maqali shiw maqali sachk ut maqali tseqok li apóstol Pablo kitijok chirishe eblaq Colosenses renaq haneb yoqeb shtaqen ki liqagwa Dios jo naraj uchkulu baqeb kwan krikin liqagwa Dios yal naqla uhmag magaraq qulub hoshinke ut honinke nabalsut shbanaqla uhmag abanan sashkaba lishnima li rusila li nimaqwal Dios oqbilo renaq toruq chishchu aminkil liqabuqbal utlaq Pablo kishboqeb osh sutchan salihu Colosenses renaqane te kwan chichabil chiruli qagwa Dios utnaqanaw naqain natawmak kahkuisashkaba lish angel li santil musiqeh lishtih li apóstol Pablo chirishe eblaq Colosas renaq eblaq papanelaran taqulu baq shban li qagwa Dios utmakwa kahkuili rehane ho kanahkui li qela oanaqkwan manash kuluban ishchol li qagwa Dios li qachuam li qabanuhom charucho kochi kwan kanaqwan qakoshla qrishain utqapatsaq li qaten ankil resh banaq akhil ru li santil musiqeh chik angelak sa li qachuam cha ila qotaraq saliq angel holiki jehe greheb eblaq Colosas teruq raqchiki rikin li shnawbal ru li qagwa Dios utinqataraq taqakana li banjoshink chiru li qagwa Dios chiru li kutanain qakana baq naqli qagwa Dios han li tabede sinqe renaq toruq shtawbal li qabe utinqa tosach
sa ishtaqin ki liqagua Dios. Liqagua Jesús kishye nak sa ishtaqikep likutan. Na balaqib chik laq balaq li teshkieri beb nak haneb li Krist ut teshbalaqi na baleb. Huganat ko switsin inkatashak takakanap li tihok li tsamang chiru liqagua Dios ut li kyoshink. Sa ishkaba li shteng li santil musiqer li nakamok li qabe. Kakanabak nakhaan li tak utuke tohretal naktokulak. Sa li nakher li kyoko chishkhayalingil arin. Li Dios chikanaqakuikin pantio shakuenak shinakuch beni chiru li hunk amok chikain ninkeh la waqbal hunilik re naqtoakuch beni sa honchik li qagagel.